Siyaphila ngakhona kunjani? Hayi sikhona mntakwethu, ngicela ungene ubulisa abaphulaphuli beVCR FM usichaze ukuthi ngubani. Kuncinci igaba lebatha qoqquqo kodwa inkuze ke kahlaba umjako omnyama ngevama sepho. Yithi lanto akafuna ixalela idam sesinyama edada ngubani insizwa yona inazi izakha. Sibambe kuba lenze mazona ngabantu engabenza ngalotsha zamkhokotha bazidle sinqezile sisifane kanti kuzofa folu phela kwasuthi inkosi ukuthukayo. Thina ukuthi nehlala futhi zintombi ngoba zithanda ingoba zisizela. Azo. Bona hlo. Azo. Ngababulisa msazi. Ngabulisa abaphulaphuli beVukani FM. Ngithi ufikile kuba lenze mazona ngabantu engabenza ngalo madoda. Kuba lenze ke umphakathi engceleni madoda ezathi engene kubhonqothe kuphapha igama usukuthi isiduku K-Fani unamhlaba senyandeni. Yesu kude wanegama elithi kuba lensimbi kwenze njani livele njani eligama elithi kuba lensimbi. Igama lakho lenze ligama lesiduku lapha elalini igama le cha kuba ngithanda uhlala nesiduku la msazi bona kanti obegama liyanqamatela ngolakho abantu abafika bezesiduneni bezofaka amatyala bafikela kumkho kodwa hayi wena kuba lensimbi vulo akona njengoba ndikhule igama salisebenzise lo nto esebenziseni. Awu madoda ukhuba lensimbi ungena njani kumculo kaMaskandi ingubani omenzele into ba jonga uyabona ke xa ndiva intamo sicalwa ngohlobo ngeke ndikangeni kule ndima. Yabona indawo yongena emculweni kaMaskandi mina ayonto bengikhule ngixelele yona cha kwase kathi ke ngo-2013 mandidibana namawele kaMamshawe Tornado ngabona ukuthi hayi angathi lezinto enhle ndalandela bona ndihamba nabo yami yaya kulingena kumntu ngokwegazi kodwa ke ndathi mangithetha nabo ngoba bengibalandela lokufeshane nabo mama ndiyathetha nabo bathi no umuntu kufuneka izinto yakhe ungenzi into emfana ngomuntu wenze lento yakho ikholisa wena aqonda uba hayi ke nami ke angeke ndilathi silahle isisinqa sakuthi manje ngiyathela lapha kuso nangona nje ndibone lapha kubo into yoba into inhle enginami ngayenza. Awu madoda ukhuba lensimbi lo ingabe isiginci uyazibethela noba uyabethela? Isiginci ndazikalisela tata kwezinye ingoma kwezinye sikhaliswa ngokathazo kusifuthufuthi. Nanso-ke ndifuna ukuqonda ke ngoku so ude ufumaniseke uba uthatha unkathazo nosifuthufuthi isiginci esifundiswe ngubani? Isiginci ndisifundiswa ngosifuthufuthi lo mfana seFlagstaff. Awu madoda ndikujongile into yoba nazi ingoma unazo intshaba zam emampondweni. Ezi ngoma ingabe ziqanjwa nguwe noba ukhona umuntu omqambelayo ususwa yintoni ukuze uvele nengoma ethi intshaba zam? Le ngoma yabona ingoma bhala ndim zonke ingoma zami ayikho ingoma engibhalwe ngumuntu. Le ngoma ithi intshaba zami yona iqhamuke ngoba ngibona ukuthi kukhona abantu abangabangani nabantu kodwa babe bekwazi intshaba zami. Umuntu uba ngumngani wakho ngalomzuzu imihlelo amabili xa sele ungekho kuye uyahleba ngalo kwabanye abantu. So ingoma nathi ngilwele ithongo lami unazi intshaba zami ungabona ehleka nabo abantu kuba ngiyavana nabavana abantu bangiphethela. Awu madoda khumbula kamphulaphuli weVukani Community Radio sihleli nokhuba lensimbi insizwa yangaphayana ke enyandeni municipality pha ingqeleni kalo muntu asekhaya apho ke thetha khona ke ngeenkoma zakhe athi intshaba zami emampondweni. Uyakhumbulana ubuyakwazi usiphulaphula ke mphulaphuli uyasibamba pha kuVukani Community Radio kuFacebook live na ku-YouTube uyakwazi usibamba khona na ku-TikTok okanti ke uba ulapha ke eChristanti Municipality uyakwazi ukusibamba pha 90.6 98.4 99.9 FM lapho usibamba khona muntu asekhaya okanye ungapha kwemidanathi www.vukanifm.org www.vukanifm.org okanye iono.fm/s/108 ionof.fm/s108. Make sibuyele kuwe ke khuba lensimbi ke usicacisela into yoba ke ngophi umcelimngeni onokuchaza othi udibane nawo xa ungena kwicala lezomculo. Msazi wena kwindawo yezomculo eyinzima kakhulu. Yabona xa ufika emculweni kufika abantu bonke futhi bakudelele. Xa ufika emculweni kubanzima kakhulu xa umuntu ufika emculweni. Uba ngazama ucela uncede emculweni akukho umuntu usondelayo because awaziwa umuntu. Uba ngasondela umuntu ucela uncedo mina msongele kakhulu kwicala lokuregister umculo. Sure. Fika emculweni ndazama ukusondela kubaculi enkomba ano sekudala bekhona. Ebe ngibona umculo athi hayi andazi. Ebe ngulo ukuthi hayi andazi. Ndathi ke ndaseshela kule nto ngugugule ayiyanceda ke le yanto
Yeah. La ngona isikole sasifunda la ngizinceda kakhulu kema ngubhuku la search up ubhuku uzonikeza i-forms zokuregister izokwazi benda uregister umculo wami. Awu madoda utsho kamnandi ke into yoba kubalekile into yoba ke usearche umane ujonga. Ukuba lensimbi lo xa sithetha ngaye apha emculweni uqale nini ukucula? Mangaphi amacwecwe sele nawo? Ukucula wena msasazi ngiqale ngo-2019. Sure. I-album yami yokuqala ngirekhorda ngoMeyi laphinda futhi ngazorekhoda i-album yesibili ngo-2022. I-album zami zimbili msasazi. Andizuzibala as a group because ngikhona ngugroup ngafana ngumgquba lapho ne-album ezimbili nakhona. Ikhona-ke msasazi i-album esendleleni ezawuphela u-August. I-album yami yesithathu. Le ngoma uyivayo ethi ngibona intombi emapondweni ikula album izophuma izayo. Awu madoda. Apho ke unokusicacisele khona abantu abafuna ukufana nawe apha kwindima yomculo kaMaskandi ungathetha uthini kubo? Mina ngathi umuntu ofuna uMaskandi kufanele abe nenhliziyo yokuyamezela. Athi abe nothando lomculo. Ngoba akululanga emculweni ayikho imali. Yabona bangabe uzothenga emculweni athi hayi ngifuna imali, hayi akasoze apapase isidingo sibeka phansi aphinde nesikoleni. Mawufuna umculo uqiniseke into yoba inhliziyo yakho ayikho ncane, yakwazi uyamezela awuzelanga mali emculweni. Imali emculweni ayikho, iba ibonus manje ayikho emculweni ngoba thina sithenga siqashile. Right ke mphulaphuli wefika iCRFM usaphulaphule isikhululo sakho sinomahluko. Ivukani community radio kuncinca emva komboko uphathele inkqubo esithi insimbi zikaMaskandi sihleli nodliwano ndlebe apho sihleli khona naye ukhuba lensimbi. Ukhuba lensimbi ingabe uyakwazi ufumaneka kwelamakhasi onxibelelwana khona ukuze abaphulaphuli xa ngabe bemfuna ukuba makayonandisa unokutsho ufumaneka kanjani? Website hayi yafumaneka msazi ku-Facebook ngikuba lensimbi kusuke Daily Music, ku-TikTok ngikhona ngikuba lensimbi, naku-Instagram ngikhona ngikuba lensimbi, naku-YouTube ku-channel yami ikuba lensimbi yonke nje yami ikuba lensimbi phakathi. Inamba yami ke nayo iyafumaneka ku-WhatsApp, ngikhona ku-WhatsApp. Inamba yami ithi ngu-063 16 92 182. Ngicela iphinde msasazi. 063 16 92 182. Inamba yami lo ngiyafumaneka khona. Right kamphulaphuli weVCRFM esitsho ke ethi uyafumaneka ke. Amazwi wokugqibela unokunikeza kubalandeli bakho khona ukuze bakwazi into yoba nidibane ungathetha uthini kubo? Nje kubalandeli kubabonga ngibabulele umsakazi ngendlela abangichaza ngakhona. Umculo wami njengoba ufumaneka ku-online stores uyawubona uyadlalwa usuku nosuku uyadlalwa. So emlokusho kubo ngithi enkosi ngento abanenzela yona ngiphofu iqiniso kubo abanenzela yona ingasi bangaqhubeka kanti bangayenzi kumje kuphela bayenzi nakwabanye abantu. Right esitsho kamnandi kaloku umphulaphula ukhuba lensimbi ke ungathetha uthini pha kwamasipala khona ukuze bakwazi ukuthi banisebenzisa libonakala ikhono leni kwezomculo into yoba nani nikhona apha endimeni? Sazi abantu enethetha kwamasipala ukuba ngabe babasincedise basiqhathe ukusiqasha kwabo asithi abanye abantu bezindaba bangabaqashi nabo ngobaqashi kodwa i-Eastern Cape yawuthi ize iphakamiswe ngabo. Umasipala bethu bengibacela ngibabongoza ngoba okuka 50% we-artists Eastern Cape zininzi kakhulu. Noma basincede basithathe basiqashe nathi sizokwazi ukuvelela kwezinye indawo. Right inkosi ibhuti masibulele mani ngendima yakho uthe ukwazi ukucacisela abaphulaphuli ngendima oyidlalayo kumculo kaMaskandi. Apho sisitsho khona sithi kwandapha uthatha khona uqhubeke usenza izinto ezinhle ulungiselela abaphulaphuli bempuma Kapa okanye boMzantsi Afrika ngoba kaloku uyabona xa unengoma apha esithi intshaba zami ungabajonga abantu behleka kanti bazizo intshaba zakho ithetha lukhulu bhuti okumhlophe. Ngiyabulela msasilela kakhulu. Ngiyabonga ngexesha othe wanginika lona namhlanje ngiyabulela kakhulu.
sho ke bhuti right ke mphulaphula VCR FM kumnandi kunjalo kaloku sibabe udliwano ndlebe nokhuba lensimbi insizayo ngapha ayingalene emampondweni kumnandi xa kunjalo ke bhuti masibulele mntasekhaya kumnandi kunjalo sivala kamnandi kaloku sawubamba ingoma sibamba